Mi smo uvek veseli i zanimljivi, jer drugačije ne umemo. Bili smo na svim mestima gde se kreću javne ličnosti, ali ne da bismo se mi zabavljali, već da bismo vam preneli šta rade poznati ovih dana. Počinjemo. Tamara i Marina Ćosić definitivno važe za naše najlepše poznate sestre. Ove mlade i veoma uspešne devojke sreli smo na jednom gradskom događaju. One su bile i više nego raspoložene, a za našu kameru otkrile su mnoge stvari. Između ostalog i koliko utiču jedna na drugu. Pa mnogo! U poslednje vreme mnogo više nego ranije. Sad smo počeli nekako i da sarađujemo. Sad smo počeli da se konsultujemo, da pričamo o poslu, da sarađujemo što ona kaže i tako. Tako da što smo starije, sve više. Kako je Tamara jedna od najuticajnijih blogerki u regionu, pitali smo je i da li utiče na modni izbor i stil svoje mlađe sestre. A odgovor nas je svakako iznenadio. Aha! To je bukvalno smešno, jer ona utiče na moj stil i kad god nešto treba, neki važan događaj, bilo šta da se dešava, ona je ta koja mene stilizuje, a ja sam ta za make-up malo više zadužena. Upravo je Marina bila zadužena za ovaj njihov outfit, koji zaslužuje sve pohvale. A evo kako su se stilizovale. Preko telefona je bilo, ne, ovo oblačiš. Možda mi je dođeš u odelu crnom, ali dobro, haljina, ajde. Ja sam htjela da budemo iste, samo različita boja. Svi koji imaju sestru znaju da je velika prednost to što među sobom dele garderobu, ali to često dovede i do svađa. A da li su sestre Ćosić krale garderobu jedna drugoj? Bilo je pokušaja. Da, ja nisam neko ko mnogo voli da deli garderobu i stvari, ali suštinski od mene i nema mnogo da se uzme, a ona ima sjajne stvari, ali ja ne stajem u njenu veličinu, tako da nije mnogo bilo toga. Ali torbe i tako te stvari koje su onako, košulje recimo, pošto sam ja široka u leđima i onda nekako svi staju u moju garderobu, čak možda i tata u neke košulje. I za kraj, ove lepotice podelile su sa nama beauty savete kojima se one vode. Ja mislim da je najbolji beauty trik da ne preteruju ni sa čim. Dakle, da sve bude svedeno, umereno i kosa i šminka i da budu negovane najviše. To je najbolji beauty trik. Sve ostalo onda izgleda dobro. Pa, moj savet bi bio da rade onako kako se osjećaju. Ako je u tom trenutku želja da budu preterane, nek budu preterane. Ali nek stoje iza toga i nek to žele, nek to zaista vole. Ja sam recimo sad malo preterana, ali ova zmija samo što ne ujede. Nemam problem. Jedna od najlepših teniserki svih vremena, Ana Ivanović, krasi naslovnu stranu nemačkog izdanja magazina Vogue. Nekadašnja prvakinja sveta u tenisu na naslovnoj strani nalazi se zajedno sa suprugom, profesionalnim fudbalerom Bastianom Schweinsteigerom. Ana i on venčali su se 2016. godine, a u 2018. godini dobili su prvo zajedničko dete, sina Luku. U februarskom izdanju ovog magazina zaljubljeni par odao je tajnu njihovog zajedničkog života. Kada pronađete ljubav svog života, naravno da mora postojati ljubav, ali pored toga su podjednako važni i poštovanje i razumevanje, izjavila je Ana. Takođe je važna i komunikacija, jer na kraju krajeva to je ono najvažnije. U promotivnom videu Ana je izjavila da se sa svojim suprugom osjeća sigurno i kao kod kuće, a Sebastian je naveo da najviše voli da provodi vreme sa njom i bebom. Mi smo porodica i iskreni smo jedni prema drugima. Svakog dana sam zahvalna jer provodim dane u troje, otkrila je ona. Februarsko izdanje nemačkog Voga imaće dve naslovne strane, a pored Ani i Sebastijana, drugu naslovnicu takođe krasi teniserka, Angelique Kerber.
I svetske zvezde se trude da privuku pažnju javnosti. Hajde da vidimo čega su se sada dosetili. Pevač Ricky Martin postao je otac devojčice, Lucije Martin Joseph, koju je rodila surogat majka, a u njegov dom stigla je na badnje veče. Rođena je na moj rođendan, to je baš super. Krećemo iz početka. Imam divnog supruga koji se sada brine o bebi. Sve je predivno. Ispričao je Ricky Martin na crvenom tepihu pre ceremonije dodele nagrada Zlatni globus. Pevač je objavio emotivnu fotografiju gde drži malenu Luciju za ruke, a zatim je usledila još jedna fotka koja je raznežila sve one koji ga prate. Naime, dok ga je frizer šišao i sređivao, Ricky Martin je devojčicu brižno ljuljao u kolicima. Podsjetimo, Portorikanac je preko surogat majke dobio i 10-godišnje blizance, Matea i Valentina. Ne sumnjamo da je devojčica upotpunila dom slavnog pevača, koji je sada sigurno još radosniji. Buduća mama, Tina Kunaki, objavila je na svom Instagram profilu sliku na kojoj je u prvom planu njen trudnički stomak i naravno njena lepota. 21-godišnja manekenka oduševila je ovom fotografijom sve ljude koji je prate, te su se tako ređali komplimenti poput savršena, prelepa, kao trudnica još više sijaš, tvoj muž je pravi srećnik. Među komentarima su posebno zanimljiva bila nagađanja bebinog pola, gde možemo videti kako neki već slute da će biti muško, ali i pitanje da li Tina možda čeka blizance. Veličina njenog stomaka sigurno je dovela do ovog pitanja, a uskoro ćemo saznati i odgovor. Podsjetimo, njen suprug, 30 godina stariji glumac, Vincent Cassel i ona venčali su se u avgustu prošle godine u Bidaru, u Francuskoj. Vincent iza sebe ima brak sa jednom od najlepših žena sveta, italijanskom glumicom Monikom Bellucci, sa kojom je dobio 2 ćerke, 14-godišnju Devu i 9-godišnju Leoni. Moramo priznati da ovaj glumac ne greši kada su žene u pitanju. Jedan od najboljih tenisera današnjice, Andy Murray, u suzama je saopštio da zbog velikih bolova, čak i posle operacije kuka, neće moći još dugo da igra, najavivši tako kraj uspešne karijere. Već 20 meseci sam u bolovima. Uradio sam manje više sve što je moguće da bi mi kuk bio bolje i nije pomoglo. Nisam siguran da ću moći uz ovakve bolove da igram još 4 ili 5 meseci. Želim da se domognem Wimbledona i tada završim sa karijerom, ali nisam siguran da ću uspeti, rekao je uplakani škotski teniser novinarima u Melbourneu. On je u januaru 2018. godine operisao kuk, posle čega se vratio na teren u junu, ali je nakon samo 14 mečeva već u septembru okončao sezonu, kako bi dodatno poradio na oporavku. Ali to mu, nažalost, očigledno nije pomoglo. Stvarno je previše bola. Moram u jednom momentu da stanem sa tenisom, jer u ovom trenutku uopšte ne znam kada će prestati da me boli, rekao je slomljeni sportista. On je uz 3 Grand Slam titule osvojio i 2 zlatne olimpijske medalje, kao i 14 Masters trofeja, a čak 37 nedelja proveo na vrhu svetskog rangiranja. Došli smo do kraja ovog izdanja emisije Ekstra, ali vam zakazujemo sastanak već sutra u isto vreme na Ženskoj TV. Doviđenja!